The recording has started. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Haray musidɓe julɓe nene gotoɓe hande kadi en tummodiri e nde jonde meɗen ɗo ɗe jonde asaweyankore ɓaawo geeƴe, jonde fi famugol l'islam on e honnentelan ko honɗum ɗon addi on ɗon alhaali ko fi ɗen andi ko ɗum ɗon wawata e lumbinde e tanaji wonɗi e aduna on ɗin fi en heɓoye moƴƴere halakara. Haray ɗen mari ɗo ceernoɓe wonɓe ɗo ɗe ɓe tabituɗen e ɗum ka meɗen ɗo wonɓe wallitade en fi hota en ronku honnentelan famude dina men kam fi hota en naatu e boneji ɗi tawata ɗi wawata en e honnentelan e wawata yawtude ɗi. Joni noon haray ko ɓen ko honno ɓe makete ko oustaz Mahfouz Ba ɓe gelluɗen hino jogani en activité ji ɗuɗuɗi ka saare ɗo ɗe e haray ɗen jonitaɓe konngol ngol kadi ɓay tan on moggo yahiri en seeɗa. Haray assalamu aleykum wa rahmatullahi. Karam ko hen tafaddal maskura. Bismillahi rahmani rahim. ɓen o hisinaɓe haray ɗen jarna musidɓe meɗen woɓe en jentade asewe on kiikiɗe ɗo ka laawol kisal e ka radio islam bila hudud. haray inchallah subhanahu wa ta'ala iɗen wiya yewtuno toɓɓe 10 toɓɓe 9 dariɗen ka 10 haray inchallah subhanahu wa ta'ala hiɗen heddini toɓɓe 7 fawtiɗe e hoore 10 on. hande ko ɗen ɗo wonɗen e sappade inchallahu fiyo julɗo on o heɓu nafoore. yeltitoɗen ka toɓɓere 10 nde darinoɗen nden e hoore muɗum. wiɗen toɓɓere 10 nden ka neɗɗo on haani insinade ɗon ko ba'da zamb, si neɗɗo on ari wadde bakkatu o feni o anditide e ko woli ɗo de ko fenade, ma ɗum o ño'i, ma o waɗi bone e boneji o ndaari ko hana ndaarude, ma o wowli ko hana wowlude, ma o jentike ko hana jentade, ma o meemi ko hana memude. ɓaawo waggol makko ɗum ɗo o anditade he ko o waɗi ɗo na ko hani o waɗi konko Allah subhanahu wa ta'ala wi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru llaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. ɓen ɓe tawata si ɓe waɗi bone ma ɓe toñi hoore maɓɓe ɓe anditayde he Allah de no kambani waɗɗu ɗum ɗo enede so tawi mi accali ɗum ɗo mi yiltiti mi jeeji Allah mi wulli yeeso makko ha o accaninmi o letto yeylan, idan ɓe insino ɓaawo nde ɓe andi ala yaftoɗo bakkatu siwana Allah subhanahu wa ta'ala. hara ndeɗo toɓɓere 10 nde jeeya e toɓɓe ɓurɗe himmude ka nokkeli ka insinete ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. kala wogolluɗo ko boni wonɗo o wonɗo, woni debbo woni gorko woni mawɗo woni paykum woni laamiɗo woni laamaɗo woni ganndo woni mo janga ko man ka ina man kana. wa man ya'mal su'an kala wogolluɗo ko boni aw yazlim nafsahu ma o tooñi hoore makko, tooñugol hoore muɗum ko waɗugol ko tawata ko wone sabu ha jommum halko. kala ko neɗɗo waɗi e bone mo tawata wone sabu o halko haɗa tooñi hoore makko. idan kala waɗɗo bone ma tooñi hoore muɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi thumma yastaghfirillaha, ɓaawo nde o bonni de o ninsi o insini ka Allah o wi astaghfirullah, ma o wi rabbi ighfirli
yajidillaha gafuran rahiman oɗo neɗɗo waɗɗo ɗum o taway jaka yo allah o ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo. torike allah subhanahu wa ta'ala yo allah yaafo en o yurme en. idan haray insinagol ɓaawo nde bonni si tawi ninse attike insinandu ndun sikki ala haray jommu yaafante. ko woni insinagol ngol ɓaawo bonnere nden nafata si tawi woni koma al israr wondude e duumagol. ɗen andi no woodi yimɓe waɗayɓe jalnuri inna ɓay so on tigi waɗi bonnere o waɗi astihfar haray hande kadi gasi o yaafama mi tawoto mi bonna mi insino la. andugol bone on ko o bone ñiiɓa e hoore bone on ronka mo accitude ɓe wi ta'khiru tawba zambu yahtaju ila tawba. nennugol tuubu wiye ko bakkatu mo tawi on ɗon kadi no hatojine tuubede muɗum. sa a bonni konko bonnuɗa ɗon heɗa hani tuubude. sa andi a bonni yawnagol tuubangol kadi koko ɗaɓɓa. sa nenni tuubugol ngol konko nennuɗa ɗon kadi ko bakkatu goɗɗo gonon. idan haray neɗɗo on so andi koye bone o woni koyo eto o yawno o iwa e muɗum par ce que o anda ko honde tuma ñaw arata, o anda ko honde tuma o iwata ka o woni ɗon, o anda ko honde tuma mayde arata, o anda nde goɗɗum yenata ko tawata ɗum ɗon heedidiraymo kanko e ko o woni e wadde. idan haray yo eto o tuuba o yawno ko ɗum woni subhanahu wa ta'ala wi ɗo on tuma si o tuubi o tawa e allah ko yaafotoɗo. amma noon si on ti duumi kadi en andi ko allah woli kon fiiɓe ɗo duumiɓe hoore bonnere. o wi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. ɓe duumata ko e hoore konko ɓe woni e badde e bonnere haray ɓe andi ɓe bonne woni. ɓeeɗo yimɓe jonnitireteɓe deftere mum nden ka junngo nano yawmal qiyama allah dande jeede maɓɓe. allah no sifani en no jeeyano e jikkuji maɓɓe ɗin honɗum innahum kanu yusirruna ala l hinsi l azim. ɓen ɓe wonno ka aduna hiɓe duumotono e hoore bonnereji mawɗi ɓe tuubata. idan duumagol ngol hore na hunde ɗaɓɓande julɗo on woɗtoto duumagol e hoore bone. so waɗi tum bone on imma ko goɗɗo wima ɗum ɗo a bonni ma ko kanko tigi anditani hoore makko de he ɗum ɗo de jaka ko bonnere koye o yiltuki tan ko allah subhanahu wa ta'ala o insino. allah wi so waɗi ɗum o tawa allah ko yafotoɗo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis mo ibnu majah filli ɓe maaki attaibu min azambi kaman la zamba lahu. tuubuɗo e bakkatu no wayi wamo mara bakkatu. tuubuɗo e bakkatu no wayi wamo mara bakkatu, yani mo wayi wamo waɗali bakkatu. ten andi ari ka alquran allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeeɗo yimɓe tuubuɓe golli golle moƴƴe ɓaawo tuubuɓe maɓɓe on allah wi ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. ɓeeɗo allah wattita bonɗi maɓɓe ɗi moƴƴi. yani si neɗɗo on tuubi o ruttike ka allah subhanahu wa ta'ala o golli ko moƴƴi allah sansay bonɗi makko ɗi watta moƴƴi. karama koɓen ɗo woɓɓe wi'i ittugol bonɗi makko ɗi watta moƴƴi bi ma'ana ko tere makko ɗe o yeddirayno allah ɗen ɗe wontay tere moƴƴinoje. yani noppi makko ɗi o jentorayno ɗin ko harmi, hande kadi ɗi wontay jentotoɗi ko dagi. gite makko ɗe o daarirayno ɗen ko harmi, ɗe wontay gite daaraɗe ko dagi. hunduko makko ko wolirayno kon ko harmi, ko wontay hunduko wole koko moƴƴi. ɓe wi ko ɗum ɗo woni ma'ana ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. woɓɓe wi alana ɗum, ɓe wi ko bonneji makko ɗin tigi bakkatuji makko feƴƴuɗi ɗin si o tuubi allah watta ɗi moƴƴere. idan haray ɗum ɗo no holli wondema tuubagol ngol ko hunde ɗaɓɓande. toɓɓere 11 nden ko saria islamu on yamiri ɗon neɗɗo on yo insino ka jonde. si neɗɗo no jooɗi e jonde haray kala jonde nde neɗɗo jooɗi himo hani insinade e mayre. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hiɓe makayno e jonde wootere. kana sallllahu alayhi wa sallama yaqulu fi lmajlisi lwahida 100 marra rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta attawabu rahim. rawahu abu daud. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe makayno e jonde wotere tolande wotere hiɓe tolotono tolande wotere ɓe maka rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta attawabu rahim. allah yafanolan jaɓanan tububuye an ko a jaɓo tububuye ko a yurmeteɗo. hiɓe makayno ɗum laabi temedere e jonde wotere
ɗum ɗo no holli wondema an ñentinowo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗa haani kala jonde nde jooɗiɗa hebbingol insinagol e nden ɗon jonde. iden jonde fof jonde nde neɗɗo jooɗi haray no sarƴina e muɗum yo o wi oɗo istihfar e jonde nde o jooɗi nde. toɓɓere 12 nden ka sarƴina ɗon yo neɗɗo insino. ɓe wi ko inda rukubi dabba sanga neɗɗo waɗɗi mummunte. sanga neɗɗo waɗɗi mummunte ko fi honɗum hertinira mummunte on hadi ɓaawa ɗo ko mbabba e puccu e mbam puccu e ngeloba woduno ko waɗɗete. joni noon aray ɗi mbaɗɗateriji woduɗi hande oto e moto e welo e ko nandi e muɗum e avion e bateau e terrain ɗum ɗo kadi no lonti ɗi mbaɗɗateriji ɗo. mana si neɗɗo waɗɗi ke mbaɗɗatte himo hani wiide honɗum bismillah alhamdulillah subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. alhamdulillahi 3 marrat, allahu akbar 3 marrat, subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. rawahu abu daud. hara eno ari ka sharia kadi ka insinete ɗon si on ti waɗɗi ke moto hum makko kun ma puccu makko ngu ma babba makko ma ngeloba makko ma ɗon oto makko on ma o ƴewi ka avion ma ka terrain ara yo wi'u ɗi konguɗi ɗo yo bismillahi alhamdulillah o wiya subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. o wiya alhamdulillah laabi tati, allahu akbar laabi tati. o wiya subhanaka allahumma sana yewdanima allah inni zalamtu nafsi min de mi tooñi hoore am faghfirli kono no yaafolam mi tawi kema yaafolan fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant sabuna yaafata ko bakkatu siwana an allah. nokku 17 on ɓe holli wondema ka sharia on waɗi yo neɗɗo on insino e muɗum ko indal ihtirari sanga mayde neɗɗo on hewti. si neɗɗo on soƴi ka o woni ɗon ɗum ɗo ko mayde makko ndenni tawi haqqille makko ɗen no tabiti ɗe yeebaki haray mo hani insinade on saayi ɗon o wiya honɗum wono arde noon e hadis wono ko sahihul bukhari allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqi l a'la. allah yaafolan, allah yurmelan, allah ƴellintinan e ɗowtidiɗo tuwɗo on. iden ɗum ɗo kadi holli wonde haray neɗɗo on no hani insinade sanga mayde makko nden hewti si tawi haqqille makko ɗen yeebaki. toɓɓere 14 nden fil yawmil wahid e nder ñallal gootal. ñallal fof ñallal neɗɗo no heewi hani insinade sabu ko ari kon ka sahihu muslim nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ya ayyuha nnasu tuubu ila llah fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra. nelaaɗo maaki hey kono yimɓe tuube faade ka allah min do o nulaaɗo faade e moɗon miɗo tuuba rutto e allah subhanahu wa ta'ala e nder ñallal gootal laabi 100. iden ɗen andi noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e wiyata ko ɓe wiyata kon wonde si nelaaɗo waɗi 10 enen koye waɗi 20 fii ɓay nelaaɗo ko yafanaɗo enen koye ɓurti ɓay enen e yafana kala. ɗum ɗon kadi ko lundi ɗon ko haani kon. julɗo on ko ya ñembin nelaaɗo kaɓe waɗi gootum waɗa gootum, kaɓe waɗi ɗiɗi waɗa ɗiɗi, kaɓe waɗi tati waɗa tati, kaɓe wi 10 waɗa 10, kaɓe wi 100 waɗa 100. wona ya wi ɓay an nelaaɗo ne yafana ɓe waɗi 10 ammo yafana kan waɗa 100. ɗon kadi haray a sintiɗen andi buy e suufiyankoɓen ko ni naadiri goɗɗi e nder dina kanko tata alano nder ton sabu ɗi ta'awilji maɓɓe ɗo wigol nelaaɗo yafanama awa so ɓe waɗi ɗum ɗo enen ko yen feƴƴintin ka duwa ɗon haray na non handiri. iden haray neɗɗo julɗo on no hani ñallal fof ñallal wono nelaaɗo makiri ɗo ni e yo wi'u fanɗi o ko fanɗi yo heɓu laabi 100 wigol oɗo tuubu wiye yani wigol astahfirullah ma wigol rabbi ighfirli. nokku 15 on ko du'a'u dayfi li sahibi ta'ami. du'a neɗɗo koɗo si o ari o okkorama ko o ñaama haray o ñaami o gayni himo hani insinanade kañum ɓen ñamminɓe mo bimana torano ɓe yaafuye o inna allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. hadis rawahu muslim. ari ko sahihu muslim wondema neɗɗo si koɗike yimɓe ɓe ñamminimo ma ɓe yarnimo haray himo hani ɓe du'anade toranoɓe yaafuye. allah o inna allah waɗanɓe barki e koko arsikoɗaɓe
Allah yaafano ɓe yurmeɗaɓe ɗum ɗo kadi haray no holli jaka neɗɗo on no insinano ɗimmo muɗum sanga nde o hoɗimo o toranoma ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala. 16 on ko addu'a lil mayyit fi salati alayhi, sanga neɗɗo on du'anto mayɗo nde mo juula e hoore makko ɗo kadi mo hani insinanade kañum mayɗo on. wa inna allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu. haka du'a on hattoy ɗon, Allah yaafamo, Allah yurmemo, Allah accanmo, Allah teddin cipporgal makko ngal ɗo kadi ko none e insinagol. en andi si a du'anike ɗimmo maɗa julɗo haray ko hoorema du'aniɗa. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no ɓanginani e wondema si tawi julɗo du'anike julɗo ɗimmo mum e ɓaawa makko du'a on o jaabato fi honɗum. ɓe maaki du'aji ɗin fof ko ɓurta jaabade ko do'anagol julɗo ɗimmo mum e ɓaawa makko. ɓe maaki haray Allah no immini malaikajo no jokkuma sa wi'i Allah yaafano kaarijo yani julɗo ɗimmo ma harna yeeso makko ɗon, haray malaikajo wi'e amin an kadi yo Allah yaafanoma, yani amin an kadi no wodanma sinka ko toranɗa waɗa kon. sa torike yo Allah moƴƴin haaju siɗɗo ma on e ɓaawa makko, malaikajo on ammina e du'a ma on toranoma an kadi yo Allah moƴƴin haaju ma on. joni noon hiɗen andi no gasa no wawi wonde an ko toriɗa ko ronka jaabade, kono pellet ko malaikajo on dori kon kañum jaaboto fi honɗum kanko on mara ella haɗowo du'a makko on jaabagol. kañum malaika ɓen ɓe mara ella haɗowo du'a maɓɓe on jaabade. ko ɗum waɗi karama koɓe ɓuy wi'i siɗa faala yo haaju ma hunto toranomo julɗo siɗɗo ma e ɓaawa makko fi yo malaikajo on toranomo siga ɗum an e du'a ma on malaikajo on hiduani kamo jaaboto sabu ko dunɗa siɗɗo ma on kon. idan ɗo haray sa insinanike neɗɗo mayɗo on a wi yo Allah yaafamo, andu haray komo ala ɗon wonɗa du'anade par ce que mayɗo ala ɗon. idan malaika ɓen du'antoma yoke konko du'aniɗama ɗon haray no wawi ko hoorema wonɗa insinanade. ko ɗum waɗi ɓe wi'i oɗo nokku 16 omo jantiɗen ɗo no jeeya e nokkeli ɗi neɗɗo on hani insinade e muɗum sanga neɗɗo on du'anto mayɗo. 17 ɗum e sakkitorum ɗum ko du'a u ba'da dafnil mayyit, ko du'agol ɓaawo nde neɗɗo gayni surrude ɗimmo muɗum. en andi sallallahu sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema si neɗɗo wattinama mbulla wattama e hoore makko ha gasi ɗo yo ɓe yahuɓe surrugol iwɗon hoota Allah immina e malaikaɓe ɗiɗo haaka on neɗɗo mayɗo woni ɗon. oyo malaikajo no wiye munkar, oyo no wiye nakir. ɓeɗo ɗiɗo si ɓe ari ɓe landoto neɗɗo on piiji tati, hombo woni joomi ma, ko homɗum woni diina maɗa kan, ko honɗum winoɗa e o neɗɗo ɗo ɓe holla mo mbaadi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. siko neɗɗo gomɗinɗo alay Allah tabintinaymo o jaabo joomi makko ko Allah, o jaabo diina makko kanko islam, o jaabo wonde Muhammad ko nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama. ɗiɗo jaabaji tati si neɗɗo jaabi keɗi ka kabru muɗum haray voyage makko moƴƴi. hande kadi ko woni yeeso ton kon ɓuri newade. kono Allah dandu so tawi woni neɗɗo ronki tabitude ɗiɗo, o ronki andude jaabagol ko hombo woni joomi makko, o ronki andude jaabagol ko honɗum woni diina makko, o ronki andude jaabagol ko hombo woni Muhammad, haray oɗo o perdi, o hayli ko woni ɓawɗum ɗon kon ɓuri sattude yo Allah dandu en. idan haray neɗɗo julɗo on no sar'inana si o surri julɗo ɗimmo makko o gayni, nelaɗo maaki awa haray toranne siɗɗo mon on yo Allah tabintimmo sabu ni fewdo ɗo himol to landede. ɗum waɗi ari ɗo wondema ya daro moggo kaburu makko ɗo wi'a allahumma ighfir lahu, allahumma sabbituhu. Allah yaafomo, Allah tabintinanmo jaabawol ngol. idan haray ɗo kadi wigol yo Allah yaafomo ngol komo ala ɗo wonɗa du'anade haray sa insinanike mo no wayi wasi ko hoorema insinaniɗa. haray ɗeɗo toɓɓe 17 no ari ka sari'a on hertini ɗiɗo fof ko nokkeli ka julɗon hani insinade. tawi noon kadi haray julɗo on himo hani hebbinde insinagol hay sona ɗiɗo. en andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ɓe makani e wondema moƴƴere woodani neɗɗo arɗo yawmal qiyama tawi ka nder deftere golle muɗum insinanɗe ɗuɗuɗe, yani tuuba liman kana fi kitabihi istighfarat kasira. moƴƴere woodani on tawoyɗo ka deftere mon golle no windi toon istighfar ji ɗuɗuɗi hara moƴƴere woodani oɗo. haray neɗɗo julɗo on no hani tuubude rutto e Allah subhanahu wa ta'ala.
o anda wondema bone makko on ka adna ɗo e bone makko on ka lahara ko bakkatuji makko ɗin si neɗɗo mara bakkatu ala hay e hunde ko Allah lettirtamo woni Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema o wonira lettugol en ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima ko honɗum Allah watta lettugol on fi honɗum Allah lettanta on si tawi woni on jarnimo on gomɗinimo Allah ko jarnowo shakiran aliman ko jarnowo jiyaɗo makko waɗɗo ko moƴƴi e ko anduɗo kadi fiyake jiyaɓe makko ɓen wona ha o yeete kaari ko ni wayi ko ni o fewtori ko ni hompitori mo andi mo kala ko honto woni ko honno woniri ko honɗi jokki idan haray neɗɗo julɗo no hani wullude bakkatuji makko ɗin julɗo noon wona yo waɗi hakkille mum awa kanko o bakkon ɗinta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en kullu bnu adama khata'un wa khayru khata'ina tawwabun e ɓiɓɓe adama ɓe fof ko bakkonɗinoɓe ko ɓuuri moƴƴude noon e bakkonɗinoɓe ko tuhuɓe ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala sabu e heɓugol bakkatu no weli fi moƴƴa en yewtino ka fuɗɗode yewtere men ñanden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɓe salminino julde farilla fof julde farilla ɓe makayno astahfirullah 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 laabi tati idan ɗo ko honɗum ɓe waɗi e bonnere juuluɗo bonna kono hiɓe jaɓi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe qirriti wondema kamɓe fof e wakkilare maɓɓe nden e andugol maɓɓe ngol yeeso mawngu Allah ngon subhanahu wa ta'ala haray si ɓe golli ngal ɗo lewal haray raɓɓinɗinare no e muɗum yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓe insino sabu faljere hoy ma welsindare hoy ko naatata ka nder julde ko onti yaltinta haqqille mum ɗe naɓa e piiji goɗɗi goo ma ɗum janga harano weddi ko jangata kon anda ma'ana muɗum on e siga ɗiɗo piiji haray neɗɗo julɗo on da'iman wa abadan himo hani duumade e oɗo istighfar haray mi waɗa ɗon tambihi goto mo hande watta ndilla moƴƴa no toon ka siyahul istighfar ñande mi yewtiɗi siya al istighfar konguɗi insinorte ɗin hinoɗi ɗo e yewti ñanden fi ɓurɗo moƴƴude majji on ɓurɗo moƴƴude majji on ko sayyidul istighfar on allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant nelaɗo maaki ko insinorte kon fuu ko oɗo woni koho on ko insinorte kon fuu ko oɗo ɓuri moƴƴude ɓe maaki oɗo si goɗɗo insinorimo bimbi laawol gotol pette si tawi himo gongini ko woni haalde komo hooli so o maayi e nder ñallal makko ngal sabu ko waɗi ɗum ɗo kon naata aljanna so waɗi ɗum laawol gotol pette nder kikiɗe makko on himo hooli so ari mayde e nder jemma on ɗon haray o naata aljanna sabu ko waɗi ɗum ɗo kon isan ɗum ɗo holli jakal ngol insinagol no mawni no toon kadi konnguɗi goɗɗi goo wono wigol astahfirullah ma wigol rabbi ighfirli ma wigol subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh wono ardi noon ka lannode suratul iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan o wi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba nena Aisha radiyallahu anha wa ardaha o maaki gila ngolɗo tippi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo seerade no wiya subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh oɗo ko noone e konngol istighfar ɗin kadi no toon kadi wigol astaghfirullah al azima alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayh oɗo siika kadi nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam si neɗɗo insinori oɗo Allah yaafoto bakkatuji makko ɗin haysiɗi fota e nguufo mayo ngon nguufo ndiyam mayo kon idan haray insina gongol ɗi koko façon ji ɗo no onti ardiri o siko astaghfirullah tun o wi siko rabbi ighfirli o wi si tawi ko subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah atubu ilayhi o wi siko rabbi ighfirli wa tubu alayya innaka anta tawwabu rahim siko sayyidul istighfar on ɗa siko astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi o wi ɗiɗo fof mo onti ƴetti wo so ƴettiɗi fof kadi Allah ala haray fof ko tindinode nden ko hunde wotere woni tindinde ko neɗɗo on no torade Allah yo Allah yafanomo idan haray si neɗɗo heeɓi yaafuye Allah on haray o daɗi bone aduna o daɗi bone lakara si neɗɗo waasi heɓugol yaafuye Allah on haray kanko e bone ɓe tokki yo Allah dandu en haray idan ko wasiytoɗen goto kala e meɗen koyo rutto e Allah subhanahu wa ta'ala o tuuba o toro Allah yaafuye bimbi e kinkiɗe jemma ñalorma o hebbinagol ɗo insinagol sabu kadi en hollino ka fuɗɗode wondema insinagol ngol no mari nafoore haɗa kala kara tungoy annabi nuhu alayhi salam si en daari ko wino yimɓe makko ɓen konga suratu nuh faqul tustahfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili ssamaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara
o wi o wi insine ka Allah subhanahu wa ta'ala so waɗi ɗum Allah waɗana ɗi piijo so insinike ka Allah on tuubi ruddike ka Allah subhanahu wa ta'ala on tonike mo yaafuye so waɗi ɗum Allah waɗanay on ɗi piijaroji yeeso ɗo go'o o saaƴinanay on ndiyan ɗan ɗiɗi o ɓeydanay on ɓiɓɓe o ɓeydana on jawle tati o waɗana on canɗi nayi o waɗana on gese e jardin ji ɗum ɗo fof ko batte moƴƴugol insinagol ngol e yewtuno ɗum ka naforuji insinagol haray inchallah subhanahu wa ta'ala en artoyay e yewtere meɗen nde yontere hannde so tawi Allah tawni en toro Allah tawni en o yafano en bakkatuji men ɗin o tabindina en hoɗo dina kan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin